वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय 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 गणेश जय 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 गणेश जय 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 गणेश। प्रथम पूजा गर्दसु तीम्रो मंगलमूर्ति गजानना। अति सुखदाई करुणा विराजमान सम्पूर्ण भक्तजनको आज हामीले यो अनुष्ठान हवन गरेर सुसम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। जतिजना पनि तपाईँहरू हवन गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ अलिकति मिलेर बस्ने अवस्था आएको छ। आदरभाव अनि खुसेर भावले अगाडि आइदिनुहोस्। हामीलाई खुवाएन भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नु नपरोस्। मैले भन्न चाहन्छु र हाम्रो पूजा सुरु हुँदैछ। अब हरि शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते देवी प्रपन्ने। ओम इहे दुर्गे त्वामय वैष्णदेवता सविता प्रणाम प्रदायते भागवती प्रदाम्योतां भ्यो नमः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसभाः स्वस्ति न मूढा विश्वदेवा स्वस्ति न तारसो अरिष्टदेवी स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु पया पृथिव्यां पयो गदेषु पयरन्तरिच पयोदपुरशन्तमा। अमीर्देवता वातुदेवता सूर्यदेवता चक्रमदेवता वशोदेवती हरि ओम नमः शङ्खघण्टबले स्वामी ओम ईशानाय नमः आवनम ईशानाय नमः आसनं पाद्य अर्घ्यपुराचमन्यं बन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि। पूजयामि चारैतिर पुष्लामि चारतिर पुष्लामि। ओम नमः ओम विष्णवे नमः मध्ये विष्णवे आकाशलाई पूजा गर्ने तदीयं वस्तु आकाशतिर छर्दिने तदीयं वस्तु गोविन्दं तदैव समर्पितं तमं प्रणतं परमेश्वराय नमः। आवनं त्रिविधाय नमः आसनं पाद्य अर्घ्यपुराचमन्यं बन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि। ऋग्वेदाय नमः दक्षिण अब यहाँ यजुर्वेद हेरी दक्षिणी काठमाडौँ बन्द अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि। यजुर्वेदाय पश्चिम यहाँ पूजा गर्दाखेरि साङ्गे पश्चिमे साङ्गेराय नमः। यो फलमा यो फललाई चाहिँ पूजा गर्ने ओम पश्चिमे साङ्गेराय नमः। भागवत गोताहरू त विकमकार भन्नुकै भगवती वासुदेवाय ओम भगवान् ब्रह्मचारी भोरानी शान्ति आवश्यकं निगत्तो दासेन आगमन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्धते
धर्मले बाँधेको संसारमा धर्म ओम नमः शिव भनिदे शिव भनिदे
संसारमा परेर भयो यो पापी संसारमा जगत जननी माता के सरस्वती ब्रह्मदेव की गौरी